Sad nisam vjerovao sad je. Što? Ovdje moraš stati pozvat. No sve ploče. Šta? No ploče sve. Betonski. Kameni. Fino isklesane, poredane. Da. To se pravom skio da je uklizalo nešto. Dole je stavili komad drveta da čuva. Ne, da ne spadne da zgo. Da čuva. Poduprlo. A vi kako se ovaj procijep vidi skroz dol do dna. Vidiš dol dubinu. Ne znam da li se na ovom mobitelu vidi, ali vidiš dol da vidi dol dalje. Ključ blic. Ne mogu urediti bateriju. Ne bi ono ću poručiti. Nestalo. Samo se nemoj tam podvlačiti. To se neću izgledati. A vi kako se vidi ovdje. Ne možeš ti to sve nije pa. A A vidi se tam dubina.